وان دبدو قرآنا فحديثان ألن دبد نمني أبيي أسو ديگرو دوئه وسون توبتين والله ثم والله ور عذابات نمني باسبورتي إثيوبيا قبو إثيوبيان بيا كوتي جدوس ظالمة ور عذابات شون ما فهم بيه كان كيس جراد دكاش دنيا رتيونا تولي أكرر رتينا تولي ما فهم جراد دش ربيني أتي بيه إثيوبيا تي رفت دي أجابة كيس أنا بوسه يشودا جو أكمل كمين أقلان جوران وروتا كان أفيسن بيه كان كيسا بكتني كويا تام كان أف بيه كان كيسا ديمتياد كان سؤال تيتي نتني متو كويا مادا أنا ما زابات جتشودان قالي كلا دانجرون أما أنا ما زاباتين عايزوش كلته عايزوش بكا نمني إثيوبيا كيس أورمي فيكون غروسي نيجراجر أنغرو أورمي فهم بيكو ما تونا تين كان أورمي فهم بيكو دعان غريكوس دعا أورمي فسرهم كوني صبر أبي يكوس إثيوبيا بتزور ما بالتورش كازلو با أنا إثيوبيا فكذا ما فولا كيس مزي فولا كيس إثيوبيا أنا غاندا أنا فسرهم مان بيكو غاندا أنا بيكو أم بيه إثيوبيا جرام تشيرا جرام تون أجاملي بيه إثيوبيا تجورتي نما كسي تو كسي جرات هشون أجاملي أم بيكو أم بيه إثيوبيا جرام سو أورمي فسن دعو أورمي فسن أساو بقى أسنا كتي باتن وتبا سوى جنجرات أنا كيسن جوا أنا كيسن قلشنا بق عذابس نقلشنا ديمتني أدرى ربي عذابس نقلشنا إثيوبيا رجتني موديم تني قويا كأمام إثيوبيا رجتني موديم تني أكرب بتريمني أدرى ربي جرات قدني سنتر دعوة ربي تكاني براسي سنتر إثيوبيا رجتني كفر ربي تكاني أدرى ربي ربي كان والله ديكو فاكن جنياتي إتجا قرآن عذابات بقولو نكذا نياتي فكاتو يجود كاكا كيتي كنا مغازن كيسا كما نكذا نجلا نياتي مل حرسم أبي يندي غري عذاب يوسيني ناوي يانسيولين جنة غلور كوسي أبي يجون بلدن بيسني قدن بيسني هاوسي ورميلا بيسنو سو إدميلكي نما توتا بيتو بات سني دس سنجد أوانته سيولين جنة غلور نبي ولين عذاب يوغل ناوي أن غروبا ينا دي بازار رجال بتشا ما هربل السنة مي أكو مبيجي إثيوبيا تي ما هربل السنة هذا بقدر كيس تجرب يدي قرطة روجر أكذا بقدر غروب بيكتو بدي كيسير أنا فاتي دي ما بكيك أبدا أكبر كيسين جران بدي أفيتشود كيسير أنا بكيك أبدا شو كبدو كيس تجرب إثيوبيا ثاني ما بكاسني أفانجر بيجي إثيوبيا ثاني كذا دازا بقول تجرب ديتا أنا كوا كانجرو كرانة تيمبان انجرو أمبيه إثيوبيا بدي ربتي مزناتيس أنغاري إثيوبيا بديشي أدرى ربي تشابو أدرى ربي بورديم تاني لا واي كان كوا كراسوف واي كيسر ناسو ولين بيكنو أنسين بيكو أتسنم بيكتو بق أكنات ولي قال لمري بورديم دي واي كوني من واي كيسينيمو أمبيه إثيوبيا متجر إيران أوغندا دا سلوما أبانكو أوغندا دا آتيكو Burundi da moyesa biyesi embe kona abiya da ko te yuwana sin debu wannan sin ingero wannan debi atte sabahanat makami to debi Chatu saniji antanya leshbula Sabka saka na taganya nyalle Alto kana koro da mari febara nasani janana da kachirto dusun Hama wezene tefakata jira gizena amma ustaz nikenye kun nashida seyaniti amma kanatti ngadisane male wangana be kanjira no be to redo filara turani yubaka gize musica ajatum jansoni musica arente nashida kenya sana fakata jira orota kana fujanna amar fas bara chukana man nijan savurappo dawtona daiz daratindeza ke kube magana Garana meraza, ozai kule zos mafumanisa. Jalali ke hama garana meraza, ozai kule zos mafumanisa. Ah.
Eerummaan kana ta'aa jira. Maal godhaa jirta abbaa koo? Jechuun maa inni wanti godhaa jirtu maa inni amma nuu galaan jiru. Amma jara dhiiraaf galaan jiru. Anseeluma Itoophiyaa miti maaltu na cika. Oromiffas hin beeku Itoophiyaas miti yaadu. እጅግ ያሳዝናል። የሁሉ ሀበሻ የመን ውስጥ በስቃይ ነው የሚገኘው በየመንና በሳውዲ ድንበር ውስጥ እነዚህ ሁሉ ሀበሻ እንደሚገኙ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የወጣው ፎቶ ያመለክታል። የምትመለከቱት እነዚህ ሀበሾች ወደ ሳውዲ እንገባለን ብለው ነው እንግዲህ በዚህ በየመን ድንበር ላይ እንደዚህ እየተሰቃዩ የሚገኙት። የመኖችም ይህንን ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ሲያዘዋውሩት ነበር። በህገወጥ ስደተኞች አገራችን ተወራለች፣ አገራችን ስጋት ላይ ናት እያሉ እንግዲህ ሀሳብ ሲሰጡበት ነበር። ሳውዲ ድንበሯን አቋርጦ የሚገባ ማንኛውም ህገወጥ የሆነ ዜጋ ላይ ከፍተኛና ጠንካራ የሆነ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደች ትገኛለች። የመኖች አሁን በተለየ ሁኔታ እንግዲህ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ይህ ሁሉ ህገወጥ ስደተኛ በራሳችን ድንበር ውስጥ ይገኛል በማለት በተጨማሪ እንግዲህ ሳውዲ አቋርጠው ከገቡ የሳውዲ መንግስት እንግዲህ ህገወጥ የሆኑ ስደተኞች ላይ ከፍተኛ የሆነ የህግ ቅጣት እንደምትሰጥና እስካሁንም እየቀጣች እንዳለች ነው የተናገረች። ስለዚህ በስደት ወደ ሳውዲ በህገወጥ መንገድ በድንበር ተሻግራችሁ ለመግባት እንግዲህ ጉዞ ለመጀመር የምታቅዱ ሰዎች እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ ማለት ፈልጋለሁ። እዚህ ሀገር ውስጥ ኑሮ ቢከብድ ኑሮ ባይመች ተሰቃይታችሁ ተንገላታችሁ መከራችሁን በልታችሁ በሰው ሀገር ላይ እንዳትሞቱ እባካችሁ ስለዚህ ህገወጥ ስደት የምትሄዱ ሰዎች ቆም ብላችሁ አስቡ። ስለዚህም ቪዲዮ ሪፖስት፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር በማድረግ ቢያንስ አንድ ሰው የሚወጣ ሰው እንግዲህ መረጃውን በአግባቡ እናድርስለት። ነገሮች ከባድ ሆኗል። ስለዚህ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ሼር አርጉት ይህን ቪዲዮ። እንዲሁም ደግሞ ፕላስ ምልክቷን ወይም ደግሞ ፎሎ ምልክቷን መንካታችሁ እንዳትረሱ እባካችሁ። ስደት ለመሄድ የምታስቡ ሰዎች ይቅርባችሁ። ይሄ በየመን የሚገኙት ሀበሾች ናቸው። የመንና ሳውዲ ድንበር መካከል እናንተ ውሸት ትላላችሁ። በማስረጃ ነው የማሳያችሁ። ይሄ በማስረጃ ነው። እየተያዙ ነው፣ እየታፈሱ ነው። እና እናንተ ወደ ኢትዮጵያ ድንበርን ቆርጣችሁ የምትገቡ ድንበርን ቆርጣችሁ መግባት ነው። የማትችሉ ደግሞ ተደብቃችሁ ራሳችሁ ማዳን ነው። ሼር ሪፖስት አድርጉ። ይመለከተኛል የምትሉ በጠቅላላ ሼር አድርጉ ለሁሉም እንዲዳረስ። ወሩኒ ሴራና ለብያ ባዝርት ነው ሮባዬ ዋን ከና ረተና ሶፍና አመስታና ነሞዋይ ከና ሀሳው ዲሳን ጅሩ ሰበብኒ ሳስሞ ኢጆሊን ኬኛ ባዬን ቀበምቴ ሩኩተምቴ አጂፈ ማዝርት ኢጆሊ ከና ሞላሉ ነው ጨሉ መጀቹ እንደኘ አመስታናን ኮኖ ካኩመስን አርጋ ጅርተ ነው ብየ የመኒን ኬሰት ያከከናቲ በመኒ ገረ ብየ ጀራቲ ኤርገሙዳፍ ጅራ ጆሊን ኬኛ ባዬን ሰነ ኬሳ ከጀር ጅራን ሂመማ ጅራ ዘር ሴራና ለብያ ባጅርተኑ አደራ ዋን ከነ ዳልተኒ አከብያ ባታኑን ስኒን ጀዳ ይወደንዳ ሜከራ ሴራቲ እንደሙና ይወደደ በመሙ ይኑ መዲሱ ደበቃ ብዩ መከነ ረተከመቴቱ ጀቹ አከመቴቱ ዳካፍ ሙከቲቡና ወጅንጅራና ዱጋ ረብቻ አንስ ብየ ኬሰን ጀራ ገሩ ሙዳካፍ ሙከቲቡ ወጅንጅራቹ ኬኛ ወየ ማዲ አካናት ብየ ወርማ ኬሰ ደምኔ ምዱ ነው ሮታ ኢትዮጵያውያኑ ሳውዲ ውስጥ አንድ ህንዳዊን በጥይት ተኩሰው ገለዋል ተብሎ ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። በገንዘብ ክርክር ምክንያት በተነሳው አለመግባባት በተራራማ አካባቢ ውስጥ በተፈጠረው ግጭት አንድ ተጠርጣሪ በህንድ ዜግነት ባለው ነዋሪ ላይ ተኩስ ይከፍትበታል። በተኩሱ ደግሞ ወደ ሕክምና ቢወሰድም ነገር ግን ህይወቱ ሊተርፍ አልቻለም። የጀዳ ፖሊስ ባደረገው ፈጣንና ውጤታማ ምላሽ ተጠርጣሪዎችን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊያውላቸው ችሏል። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ jechuun ati maaliif biyya baate mimi wante kamiinu sirra ga'uu danda'a waan sirra ga'e sana haala mala qabuutiin ofirraa ittista malee akkamitti nama ajjeestaati keessattuu biyya Saawudii keessatti nama ajjeesu jechuun boroo fi keetiif duuta bakka carraa biraan qabdu namni nama ajjeese hin ajjeefama kan jedhutu seerri jira seera sanaanis si ajjeesuu gatii danda'anu jennaan namni biyya baatan akka kanaatti baatanii kaatanii immoo waa miiqa keessa darbitanii achi geessanii akka kamitti jedhu gongora akkanaa hojjettu ተው ታትብት በላቸዋል ተመቸት ያው ሲያምር ተው እንዳትመታው biyya keenya keessatti roobii biyya keenya keessatti jechuun akkam isaan roobiin kun nama nyaata biyya kamii keessatti akka argamu garuun beeku jarri bukkee jiran Oromiffaa isaa jiru biyyuma keenya keessatti immoo akka argamu dubbatamaa jira. guyyaa guutuu mana oolte maaliif irratti hojjenna kinne kee maalenne maal jechuu barbaadeeti maaliif nyaata hojjenne jigi konka mataa mooyee harkis si adurre ani ko jara adii kanan fuudha jedhee yaadaa jira moorota. Ozeri ana mo anillee mo'is mo naan jedhin faranjii xabbas tanaan biyya takka waliin hin galu. Eeka jara adii wayye jedhani gaa kaasamutti jara wayye jarri nama caqacaqtu jarri akkas hin taatu isin garuu nama caqacaqtu jedhaa jirudha dhugaa rabbicha akkas jedhaa jira. Namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan
جنزمات يرتاوى لمرف مرحبا بالجميع كيف حالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيم زرتو نجاكي سني هندي كيسانو فيادا بكزرتو نتمال فكاتو جيندا لجام برنوني منو الحمد لله for everything. أوروتا وان أجازرو كيساني قدام ما إني دريدا وان لفا كينيا جتشو جل كباني جورو جرو سوماليا بربوفتي نما هدي جدان لوتو نما كجلتي bara wanti tokko waan ta'e nu goote waan ta'etu waan ta'e nu gochuu barbaade jedhani Dirreedha walla fakkeenya jechuutti kaanii jiru waan jedhaa jiran Amaariffaan haasa'u mee dhaggeeffadhaati boojin haasofna ድሬዳዋ የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላውቅም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንዳስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማቀው እና ዛሬ በዚህ መስበር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና መቼም ድሬዳዋ ኦሮሞ ክልል ሆነ አታውቅም በኦሮሞ ስር ተስተዳድራም አታውቅም ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የተስተዳደረችው ካሁን ከትግሬ በኋላ ቲቢኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 አመት ኦሮሞ 2 አመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋን ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ ከመጡበት እኛ እንደዛ ነው ያደግነው ከኛ በፊትም አባቶቻችን 90 አመት ያውና እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደጉ አሉ እና በጣም ነውር ነው ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም ይቅርታ ማለት አለበት ድሬዳዋ ዛሬም ነገም ኢሳና ጉርጉራ ነው መባል የነበረበት እንደዛው ነው የሆነው እኔ አንድ የሚገርመኝ በኦሮሞ በኩል 5 አመት ኦሮሞ አስተዳደረ በሰላም አስተዳደረ ምንም ያለ ጭቅጭቅ ያለ ረብሻ ጨረስ ነው አሁን ተራው የሶማሌ ስለሆነ እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንድትጠብቅ ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንዲበጠበጥ ያ ጥሩ አይደለም እኛ የምንፈልገው 5 አመቱን ታግዘን በሰላም ከኦሮሞ ወንድማሞቻችን ጋር ኖረን ከመጅርታኔ ነገ ያፈያዳ ህልማን ኦሮሞ ዲለ ዱንያራት ያርከምተን በከጅርታኔ ትነገኝ ረቢ ሲወሊናተው አስራት ቀብጥ ለማስቲ ቆፋን ዱበቹ ባባታ ዋላ ማስቲ ዋን ጉዶ ለምቲ ቪዲዮ ተነከሰቲ ዱራን ዱርስ አካ ቦታይስ ናጎቶ ወኒን በርባዱ ኤዶን ቪዲዮን ቱንቲ ወራበምተ ሸራፎቴ ልዶ ጃምቱ ድራው ከሰቲ አቸ ከሰቲ አሞ ኦጋስኒ ሰባ ሶማሌ ኢሳ አይቹዳ ኢሳን ከሰ ይራ ኦጋስ ሙስጣፌን ታው ጅረቹ በካሶኒ ኮኒ ታሳማቱ ለከሰቴቹ ኦጋስ ነው ኮንጋ ሞትማ ወጂኒስ ዋይዱኒ ደላካ ቀበዳ በከታ እኒ ብራሞ ሃሶቶ ጉርባቲ ጋፋ ዘይቢኑ ሙሚቺ ሚኒስቴራ ተኮፋራቲ ላል ሙሚቺ ሚኒስቴራ ቲቤካ ሙሽ ቡልቻ አና ተኮ ቀበሌ ተኮ ማልማሊ ምቲ ሃሶ ጀረቲ ድራን ዱርሴ ዲፈ መጋፍቹ ቀባ መናማ ከይሰቲ ሃሶሰን ሃሰ ወይ አረባበር መናመት ያሶይቴ Are you dreaming? Dream godhu jirta manama naasoo jirta. Dal manama keessatti waan sun naasoo jirta je'eeti arrabse. Lama farratti ajaja kanneenuma gurbaan jechuudha. Khootu dhiifama gaafa du'aan jette kanaafi. Sadaffaarratti ammoo saba Oromoo kana guutumatu saba Oromoo dirraa kana lafti teessanii miti isin dirraa kana dhuftan watatanaa unqulaal ijaachuu ነው የምትመጡት gara dirraa kana dhuftanii እና ጊዜ ሳቁርታ ከሳቁር ለማለት ሃይ ስኩል በር ላይ ወንተ ጀተኔ እቺን ባቡር አንገልተኒ ወንድሜ የትኛው ባቡር ነው ከሃይ ስኩል ጀምሮ ወደዛ ወደ ደንገጎ የሚሄደው ማለት ባቡር ያለው እኛ የምናውቀው እዚህ ለጋር ነው መጋላ ወለከራ ይሄ ጅቡቲ ዴማ ወደዛ ወደ ሃይ ስኩል አካባቢ ባቡር የሚባል ነገር ሲጀመር የለም ባራሱ የለም ባቡር ተወናና ዋን ወንኹኒ ሃሶ ከነ ከይዝት ሃሶኒ ኹን ሃሶ እትያደሜ እትገታአሜ ስርት ወኒ qabxiin hundi keessatti ergaa mataa isii qabdi
عمتشان سيمبلشتني أمس بوا سنيجا هذا خيس تلي إرجع هدو قبدي بتشا واحد دو جامي بك أوغاسني ساني جروتيس بك من قدون ساني جرتوتي وني كنا خنا سامون وني سبب في سبب لموت ولي بوس وني أورمو بسومالي ولي بوس من نخون جاللا نجين يعني وجي جرا تشاز جه جرا دران عمتشان دورا حالي سين خيس ترتني بينا أمس ديبي أمو هوكرا في ربشا غرغرا خاص وراف هم نو تكنا كانت يامو ما تدوب جرا جاني أبني قافتني قراتني شورا تركان في رفض درك أما تهجرا خناف نتي أرلي تانا أكسبت سبا سومالي داني خبجنا أولا لا ولدن دنيا وجيرا تشاجر رجرو حاسونهم خيستي تكو تفي أكنا أو شيء والله تفي هكذا جيت كار كيتم بيخوانا ما تدوب جرا إنفستيجي قرو مكابك أمني كنا خم خلاص إنفستيجي قرو مكابك خرمانجي شوار بعدا قال سما والبرانجا كان دكتور أبي مالجر أني هاساني روبيكتو بارلمان إنجداراتي دريدوان مغالا أوروموتي ميتي بيو أوروموتي ميتي لب أوروموتي ميتي قام نجو يوجرات أغافان كاي الرؤفو دابيرو مميش منستيرا دكتور أبي أحمد علي منا مري بكبوتو متراتي ديبي إني ديبي سيخيسا تك واين دريدوانا غافي تو هنقبو بروتا دي رابس لفوروموتي سينانس لفوروموتي سينانس لفورومو كتات رغا بيدي غافين تون غافين دريدوانا غافي كيرو أورومون بروتا ميكا غافا تورون كيسا سرنوتا دبرغا يرو جلقباتي نمني بيتي إثيوبيا تنا بلچو دريدوان تو أوروموتي نما جي دكتور أبي غلطو مياديو هايني أكتي أباف غلا سوتا هايني أباف غلا جيران سنجيديرو غافان كاي سبا سب لموتا جنكمو غرو ولي غلطي دان كيس جيران نبيتين ይሄን ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን ብዙ ሰርተውበታል። በተለይ ድሬዳዋ ላይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። ሲፈጠር በኢህአዴግ ዘመን በዚህማ አንጨቃጨቅም፣ ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌደራል መንግስት ይሁን፣ ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን፣ አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ። ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም። ከዚያ በኋላ ድሬዳዋ ሶማሌና ኦሮሞዎች በሰላም እየኖሩ ነው። በጣም ጥሩ። ሰላም እስካመጣ ጊዜ ድረስ ችግር የለው። አሁን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የብዙ ቀበሌዎች ጥያቄ አለ። ብዙ በሲዳማና ወላይታ መካከል አለ ጥያቄ። akkuma dhageessanii gaasaan akkas jedhanii himanii jiru konstituushinii biyyattii irratti hin jiru bakka Dirreedawaan kan magaalaa Somaaliitti kan jettu Somaalee wajjin wanti jarri walitti kan fidu tokko illee hin jiru Dirreedawaan kan magaalaa Oromiyaa akkasiin taate qofa beekna jedhee dubbatanii jiru Dr. Abiy rakkoon guddaan uummata keenya irra jiru maa inni biqtuu wal tuffii qabna Oroota yoo akkam nam tokko nu keessaa ba'e nama sana tuffachuu qabna nama sana arruun arrabsine yoo maal hin taane waan sana jajnii takka ofittiin qabannu bakka kanaaf jennaan jarri akka barbaadde kan ta'u barbaadaa jirtu gurbaan amma maal jedhaa jira gurbaan ilmoon safaraa tokko deebi'ee maal jedhaa jira dhufanii dhiifamaa gaafatan hundoota xaqalaa ministeeriin biyyattii akkas jedhaa jira maa inni kun eessaa dhufe nuti tuffataa jira nuti akka ta'e haasaa jira bor nama nutti dhufu qofa daaltu Dr. Abiy bakka jirrutti haariin keenya iyyuu isaan gargaaru akka qabnu asirraa kan hubannu ta'a gara biraatiinis ergaan tokko jira. Tana waliin dhageeffannu garuu miira keessan to'achaa. Indachi qabdanii Dirreedawaa keessaa maal qabdan? Dalay duudha sadaqa harattan yaata rabbii jettan mee faayidaa isin qabdan maali? Isin faayidaa isin buusitan maali? Bu'aan isin qabdan maali? Eenyu isin beeka? Finfinnee jettan Addis Ababa jijjiirtanii Finfinnee jettan teenya jettan Finfinnee teessanii miti. Ni beekta Finfinnee taqabu Amaaraati Amaaraa fi Guraagee Addis Ababa tawallaa jira kaayisaaniiti dachiin Oromoo maal qabdi? Mana takka keessaan qabdu Finfinnee gumaan qabdan keessaa Dirreedawaa keessaa Finfinnee lafatee sanuuta Oromiyaa sanuutu qotachuu dadhabdaniiti taarii waan dhumu jirtan kun khayrii hin qabne otoo khayrii hin qabne akkufti Dirreedawaa keessatti yoo walitti Finfinnee wallaahi ni beekta boris nu keessa jirus duchi haadha teessa haala Allahu ta'ala jetanii hadiisa laftii teessanuuta Oromiyaa san keessaa waan takka gorachuu qabdan dadhabdan qotachuu dadhabdan teessanuu Harargee fi Arsii jetanii wallas dolfitu jirtan teessanii iyyuu dachiisa san deema haala garaa dhorkadha as teessanii Dirreedawaa tawallaaji Dirreedawaa akkatti dhalate eessa galteen Dirreedawaa mee taarika kan qabdan gaara galtanii bar ganda gaaraa galtanii bar eessa galtanii bikka biraa mana takka qabdanii bar Dirreedawaa keessa
mana qabale dirqi galu jirtan abiyin izini biti dugosi di abiyi Jesus deba oromo amara fille biti oromo fille biti nanta ka fille biti abi danta sati biti khajwar bi yabaze ko qabtan galla chufu ish buri gizi abiyin wasini gurumata kati social media tesaniti khono dreda nijir khota welcome ish umbuta sudata miliyina beka sudatu amara ta kafara ko dadad amara ko kudu sin khayes fitu jasa sana sin fitu jero shemilisfa kasin tufatu orome arageva qoshash jesin tufatu shane tiris no orome atan bane sin oromo hon takabiti bare biyo adan alla le dreda wato wallahi anasi mati dalata dreda wat gurgurana arwache somalida taisaniti bichara taysa salati sadaqa kharat mari la ma sadaqa kharaj yusda bilisum tantamida يوم القيامة بالسوم تنسين يوم القيامة اللي نجيب دوسين كآخر اللي نقبض وبرين نقصن كلاتي يرورتي إسيني جنة سينا وماذا يبدأنكو بتاع الدنيا بآخرة ربي سنافيتو إيش ورا الجيب ورا النيات هرقي أرزي ماري قالوا sagaleen biraatti sitti fuftee namtichi kun Soomaaliyaa jechuun afaan Oromoo barattee waan ijaa jiru dhageessanii miti yaada xiqqaa fi guddaa isaan guutuu keessa jirudha. Gongumaa Oromoo wanni isin asirratti isin beeksisnu qabnu gartee akka tokko miira keessa nama galchitee akka tokkotti jechuudha wanni tun hedduu nama aarsitee jechuudha. Yeroo hunda dammaqaa yeroo hunda wal nyaachuu dhiisaa namni Soomaaliyaa yeroo nyaatu jiru beekaa isaan kun yeroon lafa saamuu irratti laftinuu isaaniif dina hattoota malee namni isaanirra wal nyaatu jiru sheekaa jechuu wartee miti kana manni qaalaa jettan jee kuni hagusaa malee yaani walirra hin dhageeffanne walaakin ammoo gizechi Soomaalummaan dhufte gartee miti walumaan ol kaaniitii talola isaanii asuma dhiifatanii waa saammatanii deebianii wal nyaatan masinee kanaafi waan irraa bartan mi'a isirraa maal bartan nama dirdhaa keessa jiru ammaas dirdhaa keessa taa'u jireenya kun seelee Soomaalidha. Ummata diqaalaa kanaafuu sirriitti hubadhaa isin jenna tabiraatiin walitti deebiin ammaasis yaada isaaniitiif waan jira Soomaalii akka Afaritti wajjin jiraachuu danda'an likkii galchanii gartee miti isaaniitu onoonoo beekee onoonoo ennaan bar allaa lammaan tana naafi nama tokko nama 50 guutuu guysee ganda keessa naqe wallaahi wabillaahi dhallaatan isaanii na dhagaabsanii garuu isaan yoo si arensi gowwaan si galana fuyyaan san si galana fan akkasitti hubadhaa isin. Maqaan Dirreedawaa jedhu garuu isaa dhufe. Dirreedawaa jechuun afaan maaliiti? Afaan Somaaliiti? Afaan Amaariffaati? Afaan Tigriffaati? Afaan Ingiliffaati? Jechuun afaan maaliiti qoy? Afaan maaliiti moggaa'e? Finfinneen afaan eessaati? Afaan Amaariffaati? Jarri hariinuu lafa keenya irratti dhufanii maqaatti moggaafatanii furachuu barbaadu. Maqaatu kan jaraati malee. Maqaatee itti moggaafatu achi kaanii furachuu barbaadu. Dirreedawaan maqaan sii haa ta'u maqaadhuma siitii waamamaa jirti. Dirreedawaa jechuun maqaa Oromiffaati. Deebi'anii garuu lafa san furachuu barbaadu. Itti abboomuu barbaadu. Silumaa wanti namaa yoo simbira ture keessan sinitti fakkaata miti. ድሬዳዋ የሀረርጌ ነች። ድሬዳዋ የድሬዳዋ ነች እንጂ የሱማሌ አይደለችም። ሱማሌዎች የኛ ነች እንወስዳለን ብለዋል። የሱማሌ ሆነ አታውቅም። ሱማሌዎቹ መጤ ናቸው እንጂ የሱማሌ አይደለችም። ድሬዳዋ የድሬዳዋ ነች፣ የሀረርጌ ነች። ወደ ሀረርጌ መመለስ አለበት። 4 ነጥብ ወደ ሀረርጌ መመለስ አለበት። የሱማሌ መቼም አትሆንም። nuti warri Dirreedawaa Oromiyaa jalaggaluu jibbinee osoo hin taane ganamaa fi galgala milishaan bitaa fi mirgan saxxatti nu godhuu san jibbine bakka hin gallu. Inni kunis riizinii biraati. Inni kunis sababa bakka sababan ta'a kun wanti kun rakkoo hin qabu. Inni kun akka sababaatti yoo ta'e hin furanna garuu waan biraa akka nutti hin finne waan sababa yoo ta'e malee inni keenya manaamin isa jedhan achumatti qaba. Asa keessan isa qalbii kana achumatti qabaati. Lafa keenya irratti amma jalqabni kan nama dhiisnu hin qabnu. Gara biraatiin immoo yuutiinaas hin beektu. yuutiinaas yeroo kana keessatti rakkoo guddaa keessa galtee jirti. ከባድ ቁጣ እያስነሳ ይገኛል። የዩቲኒያስ ሰይፉ ሾው ላይ መቅረብ በአሁኑ ሰዓት ከባድ ቅሬታ እያስነሳ ይገኛል። በዘርፉ አዶናይ በሰፊ ልዩነት እየመራ የነበረ ቢሆንም ዩቲ በሰይፉ ሾው ላይ ከቀረበች በኋላ በሰዓታት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቮት አድርጓት በአሁኑ ሰዓትም ከ130 ሺህ በላይ ቮት ላይ ደርሳለች።
እየመራ ያለው አዶናይ ደግሞ ከ161 ሺህ በላይ ቮት ይዞ እየመራ ያለ ቢሆንም ዩቲ በጥቂት ሰዓታት ያሳየችው ለውጥ ነገሩን አጠራጣሪ ያደርጋል። በዚህም ታዲያ ብዙዎች ሰይፉ የምረጧት ቅስቀሳ አድርጓል፣ ይህ ሆን ብሎ የተደረገ ነገር ነው በማለት ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ይህም ሊቆም ይገባል፣ በህዝቡ መሃል ዘረኝነትና ሌላ ሰላምን የሚያውኩ ጉዳዮችን ያስነሳል ይላሉ። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን አጋሩ። ለምንድን ነው አዶናይ ምርጫ የተጨበረበረው? ልጅ ጠይቂ። እሱ እንዴት እንደሚወድሽ እያየን ነው። እንዴት እየተንከባከበሽ እንደሆነ እያየን ነው። እሱ ያንቺን ልደት እያከበረ በጎን ምርጫ እየተጨበረበረበት ነው ያለው እሱ ልጅ። ስለዚህ ወደ ቀልቡ እንዲሰበሰብ ለቀቅ አድርጉትና ይሄ ልጅ ቁጭ ብሎ ያስብበት። እንግዲህ አሁን ነው ጓደኝነታችሁ የሚታየው፣ ወዳጅነታችሁ የሚታየው አሁን ነው። አብራችሁ ሆይ እያላችሁ ያላችሁ ትልልቅ ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች አሁን ነው ማንነታችሁን የምታሳዩት። አሁን ነው ጓደኝነታችሁ። ለምን ብላችሁ ጠይቁ። እናንተም ያገባኛል፣ ለምን ማገባኝ? ሂዝ ማይ ብራዘር፣ ሂዝ ማይ ብለድ። እንዴ ትቀልዳላችሁ እንዴ? እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ማንም በማንነቱ አታክ ሲደረግ ማየት አንፈልግም። ዝም ስትባሉ ጭራሽ እዚህ ጋር ልትቀመጡ ትፈልጋላችሁ እንዴ? ዝም ማለት የመረጥነው እኮ የሚነገርና የሚባል ነገር አተን አይደለም እኮ። አንዳንድ ጊዜ ዝም ማለት ከብዙ ነገር ያድናል በሚለው ነው። waan baay'ee haasaa jiru wanta kana gara zarii keessas galchanii baay'ee itti guggubatanii haasaa jiru. Mucattiin kun egaa awwaardii kana irratti dhugaa rabbii haasa'uudha jennaan waan baay'ee hojjettee jirti, waan guddaa hojjettee jirti. Akka ijoolleen tiiktookii kan jalqabame, tiiktookii kan namni ilaalu jalqabe isiidha. Namni rinuu isii daawunloodii godhee gaalaarii ofii keessatti kan ilaalaa ture isii ture. Haadha garuu uummanni itti deebi'ee addii kana haasee iyyuunsaa waan sirrii natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee mucattiin kunis immoo yeroo kana keessatti morkii guddaa keessa jirti. Isin maal jettu? Assaabiyaas taayitii keessa komentii jalatti barreessu akka hin daganne sagantaa haraaf qabannee kan fakkaata sagantaa biraatti sammuu walitti deebinutti isin jaalatamtoota.